Pozdrav društvo, danas nastavljamo sa snimanjem Total War Rome 2. Prije nego što počne ova borba, ja moram da se izvinim zato što je moj prošli video, to jest video koji treba da bude izbačen prije ovoga, znači nestao sa kompjutera, stvarno nisam mogao da ga nađem. Tako da vam se izvinjavam, pa ću ukratko da vam objasnim šta je bilo. Napali smo Atinu sa onom dole vojskom koju smo imali u Larisi, uspjeli smo znači da isprovociramo Atinjane da nas napadnu u pokušaju odbrane svog grada. Zatim smo mi uspjeli da pobjedimo tu borbu i posle smo lako došli do tog grada, znači osvojili smo Atinu i sa dvije vojske gore smo napali ove barbare i osvojili na njihov grad što nas je provocirao. Evo vidite sada, to je u suštini trebalo da bude u ovoj epizodi, ali pošto sam je izgubio, tako da se stvarno ja izvinjavam vama. I sada vidite, oni pokušavaju da vrate svoj grad sa svojim napadima. Evo u toku je znači borba, raspoređujem svoje jedinice, kao što vidite u prve redove opet stavljam znači pajkmene, to jest kopljanike koji će da drže liniju i hoplajte zbog njihovog generala, ali su vrlo nezgodne te njihove jedinice Thracian Peltast, zato što su to vrlo jaki kopljanici i mogu da nesu velike štete. Tako da imam i konjanike što je vrlo dobro u ovoj situaciji. Vidite, znači raspoređujem njih sa ove strane, streljaše ću sa druge strane, u sredini ću da postavim svoje obrambene jedinice, znači kada oni nalete na moje kopljanike i svog generala ću da povučem naprijed, da pomogne da se izbore sa njima, a streljaši najbolji efekat imaju sa strane i sa leđa. Imamo ovdje neke brodove, to je što smo dobili za to vrijeme držanja grada, vidite nije prošao nijedan potez, tako da su oni minimalne jedinice. Njih ću ovdje na kopno da istovarim, neću ja imati nekog posebnog značaja od njih, ali ko zna, možda zatrebaju na kraju. Vidite znači šta sam govorim, znači sada pomiram ove jedinice praćkare znači sa lijeve strane i pokušat ću da napadnem njihove kopljanike, da im ometem pažnju i da ih ometem sa mojih jedinica. Evo vidimo, oni su spremni za napad, praćkari, to jest sve streljačke jedinice imaju najveći učinak kada gađaju sa strane ili sa leđa i u toku pucanja po jedinicama koje se povlače, koje bježe. Evo vidimo, njihov general se zaletio, moje konjanike šta radi sada ovdje nešto ispred njih, znači napada i sada je vrijeme da i sa svojom konjicom idem desno i da pokušam da priđem sa leđa od njihovim streljašima. Ovdje vidimo polije po mene štetu prave ovdje na mojim kopljanicima, to nisam očekivao. Kao što vidite, na početku sam lijepo rekao da velike štete prave ovo su njihove elitne jedinice, tako je rečeno, ovi njihovi kopljanici. Ali vidimo da i oni primaju veliku štetu od mojih praćkara. Konjica se izletila, evo kao što sam rekao, sada će general doći da iskoči pomoć, da lijep upad sa leđa. Ne mogu, prosto ove njihove jedinice nemaju toliki domet kao moji praćkari i nisu toliko oklopljeni, tako da moji praćkari nanose im velike gubitke. Kao što možete da vidite, ovi moji pajkmeni, jednostavno kako se drže, svaka im čast. Evo vidite, pokušavaju da pobjegnu, vjerovatno će i da se baci sada u bijeg i tu su laka meta za moje praćkare. Konjanici dalje bore s ovima, vidite, i oni se bacaju u bijeg. Još sam ostao njihov general, čim moji konjanici uspjenu da potisnu, evo ga, sada ću konjanici da vrati nazad. Vidimo, znači oni nas napadaju sa mora i najbolji način za ovakve upade, sada konjanici moji se oni vrate, najbolji način odbrane za ovakve upade je da se postavi linija odbrane gdje će njihovi brodovi da stanu i da istovare svoje jedinice. Najbolje je projati, kao što vidite, već sam poslao gore praćkare, vidimo malo borbu prsa u prsa. Nema nam stvarno njihove jedinice gotovo, bijeg totalan. Ovu smo vojsku uspjeli da uništimo relativno lako, iako je prvi nalet bio veoma jak i veoma težak.
kao što rekao svoje jedinice, ne znam stvarno šta ću, ali eto njih ću pomjeriti vamo. Ne znam šta da radim. Evo kao što sam malo prije spomenuo, treba poredati u liniju praćkare da bi mogli otprilike svi da imaju dometa i da pucaju po njima dok su još u brodovima. Znači dok pristaje uz kopno, tada je najbolje da se puca po njima jer ne mogu da uzvrate vatru, pogotovo ove jedinice jer nisu streljačke jedinice. Tako da oni primaju svu štetu, a da nama ništa ne rade. I dok budu silazni također se pravi velika šteta. Tako da ćemo, bukvalno se borimo sa prepolavljenim i uplašenim jedinicama. Držimo konjanika u pripravnosti, ako se želite na moje streljaše da bi mogli da im konjanic priđu sa leđa. Evo ovo je neka zbrka, pošto sam kliknuo da moji streljaši jedni napadu na druge jedinice, međutim neka zbrka je nastala, sada se formiraju u neku kolonu, bože me sam čuvan. Stvarno nije jasno ovo, se napraviš samo problem, ali nebitno, valjda će uspjeti malo da se organizuju. Ništa moraš da je putem bježiti. Sad ubacimo ove jedinice. Ovo su njihovi kontranici, ništa posebno. Moje jedinice mogu lako da se izbore sa njima. Kao što vidimo i konjanici ovdje pobjeđuju. Evo sada će praćkari po njima dok oni budu prilaz na mojim jedinicama, vidite bježe i konjanici su sada konjanike da pošalje na njih. Neće moći daleko da pobjegnu. To je to. Evo vidite, sada ponovo redom streljaši da dočekaju ove druge jedinice. Kao sam malo prije spomenuo, to je najbolji način odbrane kada brodovi idu na vas. Jedino je problematično ako brodovi koji idu na vas imaju katapulte ili škorpione ili neke streljaše sa većim dometom nego vaše, pa oni iz broda znači da vas tako rečeno znači da vas oni iz broda zbog vašeg manjeg dometa skidaju, ubijaju. Tada treba voditi računa o tome i pokušati da se vrati, da se povučete iza nekih kuća iz grada, pogotovo ako su katapulti i škorpioni u pitanju, oni imaju veliki domet, mogu da nanesu veliku štetu, pogotovo i veliku paniku sa svojim vatrenim kuglama, ako su u pitanju katapulti i da izazovu paniku među vašim vojnicima, panika ne treba u ovakvoj situaciji. Tako da najbolje je sačekati i vidjeti šta ima, isplanirati na osnovu njihovih jedinica i na osnovu strateškog prilaza i sačekati i dočekati ih domaćinski kako je dobro. Vidite, veliku štetu sam im napravio njihovim, ovo se mislim konjanici njihovi obični. Ako se ne varam, stvarno ne znam, ne bi da pogriješim, ali ja mislim da su to konjanici, pošto ih ima po 80. Vidite šta sam uradio, bukvalno sam ih prepolovio, ovo su njihove elitne jedinice generalske, oni će biti malo teži za razbiti i pobijediti, ali u svakom slučaju vrijedi pokušati malo da ih ostavimo, da im unesemo paniku sa praćkarima. Ovi ne mogu da kliknem na ove lijevo Celtics, evo sad tek mogu zato što nisu svi izašli iz broda, pokušavam uporno da ih napadnem svojim mojim jedinicama generalskim, ali ne ide. Evo konjanike sam poslao ovamo na njih, streljaši sada razmiještam da bi mogli da imaju, kao što sam isto na početku ove borbe spomenuo, streljaši najbolje desno imaju sa leđa kada pucaju i sa strane. Tako da ih premještam da bi imali najbolji mogući efekt. Vidimo, konjanici su bojali njihove jedinice bukvalno, koliko su gladni na vrijeme. Ništa konjanike ću da vrati malo još da se odmore i da se regrupišu i vjerovatno ću da ih posle kada bude potrebno da sleđa da im dođe neki zalet ili nešto da tada oni imaju najveći efekt njihov zalet. Vidimo i evo ih moji streljaši pucaju po njima, ovi im se bacaju u bijeg, postoje još generalske jedinice. Vjerujem da će one malo da budu otpornije, ali one ne mogu tu ništa mnogo da urade. Kao što vidite, ja imam svoje generalske jedinice u bliskoj borbi sa njima, streljaši, praćkari uporno pucaju sa leđa, oni su opkoljeni sa svih strana, njihov moral je nizak zato što su se sve njihove jedinice razbježale
I još istrajaš puca se razjel sad čovjek da pomerim još na bolji pristup. I čekat ćemo da vidimo dalje događaja, evo vidimo da se bacaju bijeg. Totalno masakr. Borba lijepo pravilno odrađena. Tako bi trebalo da bude svaka šteta što nije, da ne može se sve nimati. Vidimo i on se povlači gotovo kraj partije, malo ću još da pustim, da probam da ih što više poubijam, za nauk da se više ne kače samo, znači mnogo su me tirali prethodnim potezima i partijama, konstantnim svojim napadima, provociranjem, tako da rekao sam ono na početku da sam krenuo da ću se osvetiti, ovo im je osveta za sve, eliminisat ću sve njihove gradove i to je to. Tako mi to da. Evo, sve ove se eliminisati. Stvarno lijepo radim, lijepo model. Ovo su konkretno realni. Neke animacije su vrlo zanimljive, da se približimo, da se vidi šta se dešava. Bliska borba i poklada štitova i ne znam šta ovih SLS-ki kako ću raduju se koji treba pobjeda. Dobra partija, ništa da ću izaći. Close victory, dobro kako ti igraš kompjuter close. Bukvalno smo ih odrali. Sada čekamo da izađe iz ovog menija, znači da nam uđe u kartu, da bi mogli dalje da nastavimo da vidimo šta ćemo da radimo. Tako je. Ovo ću sve da popijam za nauk, da više ne idu i ne pokušavaju išta protiv mene. Vidite što sam vam pričao na početku, dvije vojske sam poslao na njihov grad, a dole je jedna vojska uspjela da zauzme Atinu. Vrlo zadovoljan sam ishodom i rezultatima. Evo general mi je postao dobri rank 3. Trade traditions. Vidimo šta će ova monina. Beautiful young woman, stoned to death, jealous for her beauty and talent. Što da radim, da li da je kaznim ili da je dam kaznit ću ženu. Ono je lijepo da udaraš. Ready for battle, commander. Vidimo sva svoje jedinice obnavljaju. Tu ću da stavim amfiteatar. Ili da ovdje nadogradim šta mi treba. Ne znam ja sam šta ću. Vidite, stavio sam amfiteatar vamo zbog populacije da bi imali da bi ljudi bili srećniji i zadovoljniji. Vidite, ja tim smo skoro, kao što sam rekao, velika vojska uključena, da nisam im zadao Champions of Nick. To da za 5% štete i puštam potez. Atina on nešto pokušava, ne znam stvarno šta misli da će postati sa tim. Šta ovaj pokušava da osvoji grad? Dovoljno su mi znači išli po živcima, zato sam se odlučio šta da radi. Counter the rumors or do nothing. Do nothing. Stvarno nemam para sada trenutno za ove gluposti. Pare ćemo bolje uraditi. Vratit ću ovu vojsku u slučaju da me oni napadnu. Ovdje ću napraviti selo, civil settlement. To bi najbolje odgovaralo ovdje. I farming ima market settlement i civil ćemo staviti. I ovdje ćemo to izgraditi i nemam para više.
kako brzo nestanu pare. Imamo ogromnu vojsku, to su nam veliki troškovi, ali nam i treba ogromna vojska zato što se nalazimo bukvalno na sred svijeta, centar mape. Evo će nastavimo da im šta mogu istražimo. Čekat ćemo još jedan put da nam se istražuje da... To je to, pustit ćemo još jedan put da vidimo šta će da bude. We shall have war. Sparta nam ga ovara. Bogan, sve zanimljivije. Oni su nas napali. Ne znam zašto samo. Pokušat ću ovako da se obranim ja sa svojim garnizonom. Garnizon je uspio se odbrani. Svaka čast. Ono više neće stvarati probleme ni prijetnje. To je to, njih smo eliminisali. Sada imamo novi problem, znači imamo Spartu. I opet neki... Pa je ovo... Pravio djecu van brod. Evo kakva mi je voza, bože me sam čuvaj. Samo pravi neki cirkus. A ovdje ću da napravim ove jame dole. Ove green pits. To je najbolje trenutno ovako za sada. I ništa, vidite onu vojsku gore moram da vratim zbog Sparte. Bojim se da će me Sparta napasti, da Atina neće moći da izdrži. Znam šta mogu da napredim. Ja mislim da je najbolje da stavim tu za streljaše. Ništa, ovo ću još pokušati da napravim kog vojnika. Čisto da bi kupili više vremena za odbranu Sparte. Spartanci su vrlo nezgodne jedinice, ali ja mislim da oni još nemaju Spartance. Mislim da je još rano, ako se ne varam. Imaju Periokoji, hoplajte, vjerovatno i tako neke jedinice, međutim ni te jedinice nisu za podcjenjivanje, to su opet spartanske jedinice. Vrlo su jaki, ovako izdržljivi. I pošto ja mislim da Sparta nije bilo u ratu ni s jakim, imala je dovoljno vremena da napravi ogromne količine jedinica. I nam traže propust, može propust druža, ako još možeš doći pomoć. Nije problem. Pergamon gradio rat, to ne znam, gradim, ja mislim nismo ni vidjeli, niti smo imali ikakvi sukoba sa njim, niti njegovim saveznicima, ali eto objavljuju nam rat. Kao što sam spomenuo, pošto smo u sredini mape, stvarno je nezgodno i teško održati sve pod kontrolom. Prije svega zbog varovara sjeverno, znači oni su vrlo nepouzdani. I mogu čas da pričaju jedno, a da rade drugo, da se motaju oko granice, da vam traže samo da vam se približe, znači vama, to je zatraže neke propuste, non-aggression pact i to. Alijansu savez, a da bi posle taj savez raskinuli, napravili ogromnu vojsku i napali. U suštini to oni rade, nije im se jednom desilo. Nadam se da je sada neće, ali ko će znati. Čim nas Sparta napada, moguće je sve. Ti nam još može izdržati jedan potez. Nadam se da će moja vojska stigne tu da odbrani. Pustit ću potez pa ćemo da vidimo šta će da bude. Ovi odoše, znači u njih se ne uzdavam pomoć. Surrender imminent, znači predaje neizbježna. Nije momčino, predaje neizbježna, stižu jedinice do podrške. Vidite, stavio sam i bio na forced march, znači da bi što prije došli do mog grada da ga odbrani. Sada kad sam blizu, popuštam to, evo, snimit ću. Ovako ručno za svaki slučaj. Evo, nadam se pobjedi. Snimam. Pošto će biti vrlo zanimljiva borba, ako izgubimo ovako, probat ćemo možda uživo ili nešto na bojnom polju. Oho!
Oni su se predali, znači uspjeli smo se On the obraniti. move. To je super, vidimo njihove jedinice. Kao što sam rekao, nema ideje spartanske jedinice da imaju, to predstavlja veliki problem. Napravit ću ovo, Periokois kamp. Mislim da je on najbolji, pošto ovdje imam za hoplajte. Da im samo šta mi sljedeće praviti. Možda za ekonomiju, pošto vidim ekonomija nam nije sjajna. Yes. Napašću vam plus brodovima, pošto vidim da nešto radi da pljačkaju. That is impossible. Put your backs in. Oh, Our Joe. course is barred. No, op. A mi nismo u ratu s njima, aha, ja sam mislio da smo u ratu s njima, ništa njih ne dira. Možeš doći, a možeš, da vidim brodova, odlično. Napad, uništi. Ista pobjeda. A timu smo uništili. The sea beckons. Kao što vidjeli ste, svi koji su nas provocirali, nervirali, sada su uništeni. Tako da, to im je za nauk, da kompjuter nauči da se više ne kači sa mnom. Plus authority, to bi dobro došlo. I pustit ćemo ovaj brod malo da nam izvidi okolna mjesta. U suštini to je to, trebamo još malo da se para sačeka. Ne bi počeli da napređujemo svoje gradove i malo da više razvijamo ekonomiju. Trenutno smo u ratovima konstantnim, tako da dosta para ide na vojsku i na održavanje te vojske i pravljenje, tako da mislim da čim malo ratove popuste da smo trebali više da se posvetimo na ekonomiju. Ovi mene napadaju. Pa jesu oni normalni? To, ko ćete u redu? Ajmo. Balans je najbolje. Šta su oni uopšte mislili da će postići sa tim? Rasporio sam ih i... strašno. U svakom slučaju, Spartani su nam sada malo olakšali cijelu situaciju oko borbe. Evo ga, on je, general je postigao rang. Ready for orders. Šta ćemo nam stavimo? Ovo je najbolje. Ready for Uvijek je battle. dobro kada imate nekog We generala hunger for da battle. vodi Hunger for battle. računa Set o up the watch. Ready for po orders. redu u gradovima. Vidimo ovdje je bilo skoro došlo do pobune zbog negativnosti. Sada sam napredio, stavio da se pravi grad u Peli. Ne bi to malo poboljšalo stanje sa populacijom i nezadovoljstvom. Ovdje vidimo zadovoljstvo je u pozitivnom rastu, a ovdje je na pozitivnoj nuli, tako rečeno. Inače zna da izbiju ustanak robova ili zna da se nekadašnji vlasnik fakcije kada se stvorio tih naroda se pobune ljudi. Da se stvara vojska na obodima gradova i da napadne prosto da zauzme grad ili ne znam ja Hunger šta. for battle. Tako da treba stvarno voditi računa o zadovoljstvu svoje populacije. Ja nisam vodio računa zato što sam sve one varvare i sve provokatore u početku porobljavao, a to izaziva veliko, to je mač bukvalno sa dvije oštrice. In honor, I Traže come primjere, bearing nema gifts. primjera, idemo do And kraja. why do you move away in Nude such a dosta fashion? para, ali nema veze. Idemo do kraja i gotovo. Kao što rekao, mač sa dvije oštrice, zato što robovi nam daju veće povlastice, to jest daju nam veće ekonomske bonuse. Pogotovo u nekim većim gradovima možemo da napravimo markete za robove, tako da imamo još više učinka od njih. Ali oni izazivaju veće nezadovoljstvo. Tako da je to mač sa dvije oštrice, što imamo više robova, što smo više porobili, to nam je veće nezadovoljstvo po gradovima ako ne možemo da At ease, kontrolišemo. men. I'm afraid we cannot. On pravi neke jedinice, pokušat ću sada da priđem mojim jedinicama i da ga tuđemo, znači da stanemo u neku vrstu odbrane jedan do drugog, da blokirat ćemo mu prilaz gradu, a ovako ako želi da napadne jednog, napada bukvalno i drugog. Tako da, evo vidimo na minus 13 je stalo ovu napravu luku.
Odlično, to će još malo da nam poboljša ekonomsko stanje. Nemamo više ništa napraviti, čekamo potez još jedan. Pa da vidimo dalje šta ćemo. Stvarno mi je žao što moram da napravim Spartance. Inače, moja omiljena akcija. Igrao bi sa njima, vjerojatno ću u budućnosti nekada i snimati, igrati sa njima. Vidite, Slave Rebellion Imminent, znači pobuna je neizbježna, to je pisalo. Ajmo, šta je ovaj? Da li da ga oslobodim ili da kupim? Pusti čovjeka, ajde vozi. Ovdje ću da stavim to ili da izdržim opsad. Ekonomija, filozofija. Stavit ću ovo zbog opsade, zato što mi gradovi vrlo malo budu pod opsadom i padnu u šake neprijatelja. Tako da ćemo im to staviti i ćemo vrelo ulje na kapi. Imaju boga vojsku. Oni će da ih samo drže u opsadi, a ova druga vojska će da im priđe i da im služi kao podrška. Ja mislim da će da bude gusto. Boga mi, ja imam šanse ovdje za pobjedu. I to velike šanse. I'm auto resolve. Aggressive stance, protective stance 73%, statna povrijeđena. Uspio sam znači da im uništim dvije vojske bukvalno nepovrijeđene. Da li bi to mogao da bude kraj Sparti? Ja ću vidim samo vojsko ću vam druga da ljudi moji, to je prošlo je bolje nego što sam očekivao. U svakom slučaju sam vrlo zadovoljan. Teško mi je što moji Spartanci su nastradali, ali eto, vidite da i najjače države mogu da padnu zahvaljujući dobroj organizaciji. Evo vidjeli ste i sada, znači ko se kači sa mnom nema mu mnogo opstanka u ovoj igrici. Nadam se da će tako da bude u budućnosti. Malo da vidimo šta još ima ekonomski. Ja mislim da sada mogli početi ekonomski da se razvijamo, pošto nemamo više ratova, imamo još sporo smo osvojili, treba tu isto da se još malo više ekonomski fokusiramo. Također ćemo dobijati više prihoda, vidimo status Zevsa. Super, 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 super. Za sada je sve odlično, zadovoljan sam dosadašnjim radom. To je to. Ništa momci, ljudi, čujemo se, uživajte i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!